niliklar at BP, pinyabirta ang tonpen arjuik tham. Ilitum methang long le long si chidolo puoi pitsita me long le pataka vietum pinang ando bangso penapot ke isi penchupatir pi ponsi ilitum methang long le patado wek nang jipu pen akijoy pensi roaraphan long le pata ron pondo Portimia ke mang 2.0 pu athepi pensi ke dam tang pre ni phai krit chokar ni long le pata ke ron padu pon Amen Pen KRB Richo Long Sing Ronghang KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang Rup Singh Teron Pendanglok EM MEC Board Chairman Pendanglok Penang An Kithai Kidingatum Chetongdo Bangso Portimia ke mang 2.0 pen long le pata raraphana ke joy pen ron ponsi Halapusaki Express SOPD scheme pen scooty sitamia ke joy pen ron pon thulo Ahok ilitum me thangalong le do puwoi phit sita me long le pata ka vietum do piklang lasike isi pen chapatir pi ponsi Portimia ke mang 2.0 pen lak trok so se long le pata rarapan akijoy pen ron ponpo pusimai pialong CM Dr. Tuliram Longhang pen rarapan than pachini pon Jito neke ami ia বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট পৰা দিব লাগে বুলি কৈছে তাৰ পিছত মই চিন্তা কৰিলো ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 মই আইনটো চালো মই বলতো ইয়াত পৰামৰ্শ ললো সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট তেখেতসকলৰ পৰা চিনিয়ৰ এডভোকেট তেখেতসকলৰ পৰা মই পৰামৰ্শ ললো এডভাইচ ললো গাৰ্ডেন অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মই ইসি প্লেস কৰিছো সেই ইসি মতে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 that paragraph 3 আৰু each আৰু যে লেখা আছে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 মতে ফৰেষ্ট ৰাইট হবা কৰা সকলো ট্ৰাইবেল মানুহক মাটিৰ বিনিয়োগ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা মাটি পটা দিব পাৰে বুলি কৈছে ইসি মতে যিমান খিনি ৰংখান ৰেজা আৰু কলমা ৰেজা কাৰ্বিৰং সুপি গুমাতা সেই গোটেইখিনি হান্ত আৰু ৰেংখামা যিমান খিনি বহবা কৰা তেখেতসকলৰ মাটি পটা APHL song atum pen nilituma phan jong he ki chokche nang jong dun sitame rat pen nilituma phan ke claim ke nam nang chini pam me potsi rat cheto dun bom pen rat hirjume nang pi dun bom si nilitum break jam sai amu rat phan ison pen ison claim dam pipon bom lo pusi rat mai pialong tame CM rong hang sang ho pen ningje pon kota pial la pen 2022-23 EM omosing disa ke hainga MP alang EM ibinu sigala alang li acha piduk pen ibinu department pen lakh kora su chokerai si class dia kemang 1.0 tasoteng pen lakh isia nong le kota pil non bangke Portimia ke mang 2.0 lake forest long ke do tum tame forest right act 2006 ateng pe section 3 hj ateng pen forest along ke do tum han tame revenue pen kota pime laso patir pi konsi laso pensi ni tum Portimia ke mang Carbian Autonomous Council pen 2.0 dak pensi asayang rengke bithuring themalong si pon la dak menji lo board also pen Priyanka Balmiki KATV News Pinila ke ingdeng ingkoy National Morn Arnilo
kiran khaiso jesmet karbi dimasa kucharbo penajok dimasa okchung pran asong adum charchim prisegalong KAC bus khangdumsi adai kawe bang plike brai sia karbia phan hi yang thin ke thap penajok oso pupe akisar pupe basarlo ke do akarbi do ana phan apran armuthailo Nilitum aning kanwang sedame bang suarni nang le tanglo pulute charchi malong asarpi maratum anabangke chingrum po ke pangthira saya bangke klempon ver lasi bang suarni aning kanwang ason thak thak bang suadi malong nang ka chipaduk bom ason si pinile thot sedame alangli nang chipaduk pen nang chitong don po pusi ning thelo athe nilitum abangke CM rong haphan chotsi ning chithe pon rin kilo puta ke pangthirs RP maratum pen kachuning ri padopon Kapaciton dun penang litum persona report na kien abang kini ni rong tiklo dan curupar lo kasia hoklo ni litum da karong sorry lo aman ni litum ang hutan bang talason kaciki monang lepo pulutan kini litum sapimar kadu kade idoni lutan cilum pepsi litum tak tam kiklem kapang kirpona sai litum dei politlo kasi ni litum kadu kade rong si sapimar tum kikleman sin tum ke kai kita lapusi chung hong kok ason ho dadak kiklem tang kirdak itu na hintan ke pacinihan kung bang ason do kidam tang amin kan nang ason thak thak ni tumalong CM sa ni tum karbiang long hem khu CM sa ram hang asan ho pistan ni kidam tang ni kan ke thompi alang ni nang kichipidu ason thak thak ni khop pistan ni ingin kot kacikimo mindu kacikimo may long pustan ni anang li kiran ji phan simil tumay hinten chunin bidun lo tapen bang iklek nang polang di kelo thiken ni tumalang di phansi hindi tum charchi marong so la pena dak ni tum hingduk ning la atum apan so charchi prise adu ka be arat atum pi alang ni phansi ni chikhi ni tum bang so pena jok charging prisegalong abangke ning kanwang stami prenipai kritok siar ni polote national morn pu hok ponsi kachikimo asai padu pon bom wang bom si pining surihini ra ingkoi rapo prenipai kritok siar ni anabangke ingdeng ingkoi nang pleng tanglo bang so charging prisegalong kaike ke pangthir jir pensi talon ponangji purakidam tang prenipai kritok ani charging radatum cheto pet ke pangthir sai deng pon bang so ki bang thir sai ki deng hut karbiang long pen west karbiang long arado anatum sitame nang chitu dun pet thekasonte mission lo sita jongsi nang chitong dun thek thidet pusitame metha hemalong mom chikai dun pen nang ka chitong dun jia phan ka chuning ri padopon ong pen west karbiang long ara ki dong same song horong ki ti tin pen charchim prisek along lamalong ki chidun bang ti kerasi adaya pa ba ade karbi tukma ka kichi ajo ini karbia khetam duk duk ku hokpen ma thapon tensi ini arian kan ikoya ata nang klem bong rang bona kimo karbia khetam ruk so kang duk long ke alang ni jang ngachit tong nai kinang solo pe alang ni joy ni tensi pini la dak chatin pe se ka chikimo long plam long ke tui turbong ka kidu ke alang ni joy ni tensi ni tu ini thegong lo athema alang ni phani tu kin pura lo ki pi ateng si pini Ukimani tunang tihang at sonamung anda sotel sinang pitolo luta eron keba cari calon pakistang abang lo makin ribu na bang kilo la sinang pan ni hukum ni kitek nang on Canada nanti tongin depo lo kena dadak captain rongrar kan bang la dusti lo kena su kita ratus tamina la soli aning kanwang son thot si pining le thot sedame dhoromalam lapen racharyalam chipu pera kachitong et penle national morn day talon pon lunang puta kachuning ri padopon news report KATV news tapat pen lapang up ang bong kidam tang prenipai sirkep arni ron thama ki do pen apran ki dang madim tapat arong karlitang orivel timonga hem ka humridam bangso hu rong so pi ki klar alon ka chipi ki thek ka chingri khai ka chinghon ka do ka ve ki thek gam long apot HSDF maipu rajan timonga ning ka rong chipi
Bond Sorkar Gichari Ninkan Troxy Keprapli playing Dela Pisidame Assam Pen Meghalaya Hoyalong Kido Tapat Arong Pen Kichenglo Rong Thong Kepra Hiniarat Akering Kido Kitakisung Kilang Ningduk Chipipon. Lasoputang Madhasi Hill State Democratic Front Mati Chihek Pen HSDF Atum Chipeng si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Kipanong si Pinpurado West Karbianglong District Commissioner Asoyhem Conference Hall along Additional District Commissioner Megbub Hassan Laskar Arideng Pipajordang. Nona hoy along hurg chodut along le doan ke ise along land and revenue along si khajana chitu dam nangji rihingami lapen solar power adontin lapen tower suding ki piponji aphan jongdun Karlitang Orivel timong a main pen ME school ki pathu aklam lapen kumlin ki somja aphan pinpur along tok ponsi Kichilot Karlitang Orivel timong aphan chikimodun si a hemisisita me puthot ningkarong ningkang samben ki do thulong ji aphan hirjume hang pi pen a hokakang sai ke long ji aphan karjabdun thip ji aphan lamchak chipi si pinpura lo pini west karbianglong hamrenong sopi district commissioner asa hemlong palesi tapat aro aphan panong lor pinpura lo pi pajerdam pinikado kave bang troxy ki wangalong HSDF Maipura Jantimung Kongchun Bang Sarsing Terang Dun Maipu Hemari Taro Dihin Rimbang Khonsing Ronghang Pangrum Chunbang Bikram Rongphar Youth Section Sankur Chunbang Dorsing Terang Lamjai Sarpur Raju Rongpiatum Chetong Pen RD Dojon Pinpura Loki Pi Pen Lamthe Jaitekang Pen Assam Labangso Ahoy Utiliki non tapadalong Mate non Karbianglong Labangsu ilitum alam ki polo Jasemet longlip helang ke Assam government do polo longlip helang ka duk kawe an ke lake authority ke lake KACC lasi Jasemet non aduhu labangso tapadalong labangso ahuni ki polo ke lake non le ke polo la pugali laso prang men name itum chini lo je Meghalaya border labangso aisu ke pini penabaya alam gali lagi lasi isi natural boundary aprang pen jitu ni 1951 aningkan hoten dame ki thik tanglo halabangso along isi ki third hip pen upipo sinon anta ilitum Karbianglong Autonomous Council Kachariatum ibosi lapu Assam a Chief Minister lapen pu Meghalaya Chief Minister lapen dak Karbianglong Autonomous Council Kachariatum lapen hampanga song do an lapen political party do an men isi chingwai pe mepen isi kichur tip a boundary claim thekede Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo dome thak me kardom